I trka je puštena. Od starta najbolje pozicije imamo Grossi startnim brojem 6, Brijer i Đorđević Novica. Od starta najbolje pozicije na drugoj poziciji se nalazi Charlie Stari, Gabrić Josip na trećoj poziciji, Arsen Lupen i Marjanović Bojan. I dalje u vodstvu Brijer i Đorđević Novica. Brijer, Charlie Star, Arsen Lupen, Donita Fer, potom Bene, zatim Silverado i na začelju Adobri Greg. I dalje u vodstvu Brijer, na drugoj poziciji Charlie Star, na trećoj poziciji Arsen Lupen, na petoj poziciji je sada Silverado, na šestoj trka Adobri Greg je u problemima Donita Fer, koja kako se čini nedostaje trke. I dalje u vodstvu Brijer i Đorđević Novica. Drugo startni broj 6 ponovljen. Mislim da je to ipak broj 7, da je greška u komunikaciji s Orija. I dalje u vodstvu drugo startni broj 6 Đorđević Novica sa Brijerom. Na drugoj poziciji je Charlie Star, na trećoj Arsen Lupen, na četvrtoj Silverado, sada na petoj problemima Adobri Greg i Boris Kičenović, ali pratimo vodeću četvorku. U vodstvu i dalje Brijer i Đorđević Novica, Italijanka Brijer i dalje sigurna na čelu trke koja će Komorana Velika Plana. Napada je sada Charlie Star i Gabrić Josip mlađi, na trećoj poziciji dalje Arsen Lupen, na četvrtoj Silverado. I dalje u vodstvu Brijer i Đorđević Novica ulaze u završnicu. Brijer i Đorđević Novica, ali napada s polja Charlie Star sa Josipom Gabrićem mlađim. Skoro izjednačeni Brijer i Charlie Star. Brijer i Charlie Star, blaga prema za Charlie Stara. Opominje ga Josip Gabrić. Charlie Star, Brijer ili Arsen Lupen. Charlie Star, Brijer, Arsen Lupen, potom Silverado, zatim Adobri Greg.